jam 12. Mama kakak tidur, ini bangun tuh. Di bawah lempangan baik guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Cicing ya, mulai langsung. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Beberapa banget guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Tidur sini. Memang tidur, kakak tidur, mama tidur. Belum tidur, nah yang itu, begadang. Waduh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ieu lamun diteuneun guys. Hudang deui bae. Kebel deui bae kudu tibra heula. 2 menit lah kieu tibra ke kalak teuneun. Sare maneh. Tadi kieu deui. Waduh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari diyaiha wa ala alihi sahbihi wa sallim. Kita tidurin guys ke kasur ya. Mewek lagi enggak? Mudah-mudahan enggak guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani shifaiha wa nuril absari wa diyaiha ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa fiyati abani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, akhirnya tidur guys. Oke, selesai. Nanti kalau belum punya istri, kalau udah punya istri, punya anak, pasti ngalamin guys seperti ini. Kalau nggak diwaro, istri bangun ngambek-ngambek kan, ini langsung tidur kan, nyenyak. Tinggal bapaknya yang tidur udah malam ini, mau ada jam 12 guys. Waduh, Bangun lagi. Aduh, tuh. Ais lagi. Iya. Ya. ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.